premium biće ove planete. Žene. Ova igra, Woman Simulator, će vam pokazati realnost. I napokon ćete vi muški malo bolje da nas razumijete. Lajkujte ovaj video ako ste žena, a subscribeujte se ako niste žena. Vi koji niste žene ćete dobiti teži zadatak, a to je subscribe. Šalim se, naravno ne postoji teži zadatak od toga nego biti žena. Danas igramo ovu igru. Being a woman is cool, being a woman's fine. Mopping the floor, doing laundry in line. Cat made a mess, well that's my day. But I keep on smiling anyway. Ko razumije tekst? I'm tired, but still looking for. Being a woman is cool, being a woman's fine. I'm tired as hell, but still I shine. Washing and Uvod je takav kakav je. Vidimo ženu koja drži ovo čudo za čišćenje poda i ima nanogicu. Šta? Sviće dan jedan. Tek je svanulo sunce, znači ustajemo rano. I predivno izgleda, ovo je neka naša kućica. Dnevna sobala. Jeste. Šta je ovo? Škampi. Knjiga recepata. Tab, mogu da vidim sate, imam sat. 9 je ujutru, dan 1. Raspoloženje 100. Podsjetnik, u 8 naveče se vraća muž. Naš Možić Pužić koji je ostavio tragove ovdje. Daj mi neki nož, gdje je nož? Tražim nož. Nož! Daj mi ga, evo ga, ali što ne mogu da uzmem nož? Kako misliš? Vidi, i ovdje je prosuo nešto. I ovdje. I ovdje. Oh no! Platit će batinama. Idem ga naći, zapravo idem da izađem odmah iz kuće. Ovo je izlaz, ajmo. Trči, trči, možu. Napraviš i haos, jer ja treba da čistim. Što me zaustavilo? Pišti. Nanogica. Pišti. Plus 30 vremena i minus 2 raspoloženje. Oh no! Isteklo mi je vrijeme i izgubila sam raspoloženje zato što sam pokušala pobjeći od kuće. Ovaj muž mi je stavio nanogicu. Ne! Okej, početak dana i gore lijevo mi piše prvi zadatak. Uzmi natpis sa frižidera. Ovdje. Ovdje imamo natpis. Ok, uzela sam i mogu da pogledam. Prvi zadatak je da peremo veš. Gdje je veš? Moramo naći pljavi veš. Jel ovdje može da se prođe? Vidi, može, imamo i ovdje neko dvorište. Predivna kuća! Koliko smijem daleko ići? Ok, neću, izgubit ću vrijeme opet. Šta je ovo? Pišti, bježi, pišti! No. Idemo da nađemo prljav veš. Čarapa, ovo nije moja čarapa. Smrdi! Vidiš da se puši. Evo još jedne. Pa što radi ovaj muž? Stavlja mi čarape na sto. Ok, ako kliknem V, može da mi svijetli šta treba da radim. Kao ovo treba da očistim. I tamo svijetli su doper. I prljavo suđe svijetli. Oh my god. Ovo je pravi ženski simulator. Tako je biti žena. Imaš nanogicu i ne smiješ ništa drugo da radiš, ha? Probaš bježat od kuće. A ono, brine me šta ću vidjeti u WC-u. Dobra, bar je čisto. Ok, ovdje nema veš mašine, a nema ni nekog veša. I vidi, mogu da se istuširam. Jupi! I dobila sam raspoloženje. Sad mi je na 100. Sad više ne smrdim od svih kućnih poslova. Sad sam čista i mirišava za svog mužića Pužića. Ubit ću ga na spavanju kad naiđe. Šalim se. Šala. Ne bi to uradila. Ovdje ima nešto prljavo i ubacio je smrdljivu majicu na pod. Ili možda čak gaće. Ok, da vidimo šta je ovdje. Moje mace. Lajkujte ovaj video ako su vam preslatke i smiješne. Ove mace. Lajkuj. Dobro. I da vidimo da li ima ovdje još neko... Veš mašina je tu. Znači mogu da ubacim ovdje ovako prljavu odjeću. Evo ga. I treba vjerovatno ovo čudo da stavim unutra. Tako. I ovo zatvorimo i pokrenemo ovdje.
treba nam otprilike 2 minute da se ovo završi. Da vidimo šta je sledeće na zadacima. Mora da ispeglamo odjeću. Evo ovdje može da se pegla. Vidi, imamo i sobu i peglu. Jel ovo mogu da peglam? Hello? Ne mogu da uzmem. Aha, ovako mogu uzeti, jel? Ovo? Kako? What? Pa nemamo ništa što peglamo. Šta? Vjerovatno treba da sačekam da mi se opere veš, pa ću onda moći peglat. Šta je ovdje? Ovo je dječja soba, jel? Ne, ovo je moja soba. I ovdje ima prljavo. Okej, jesam ovo ja? Da, vidi kako sam lepa. Gledamo na teleskop i nešto smo u dnevnoj sobi sa koferom iza, kao kad je tek doputovala. Okej, da, kao na početku je sve bilo divno i onda je čovjek stavio nanogicu. Imamo i ovdje jedno. Uzet ćemo i to. I da vidim kad je ovo gotovo. Omaga, gle koliko sporo radi. Jel mogu ovdje samo da kao stavim? Mogu samo ovdje ovako da poredam. Okej. Moj sljedeći zadatak je da operim podove. Može, idemo to. Ne mogu da preskočim. Ima i ovdje neka soba. Ovo je kao radna soba. Jel da? Ovo je Sigma. Ovo je Sigma Dream Boy. Jel ovo mača? Mjau. Još jedna mača. Ovo je priručnik za maženje maci. Ovdje ima računar. Jel mogu da zovem policiju? Policija, please. Vidi, imamo poruku jednu. Error 404, ne možemo da uđemo na website. Ali vidi, ovdje piše VPN, što znači da sad možemo. Mama nam je poslala poruku. Ćao, kako ti ide tamo? Imamo opcije. Ćao, super. Imam sve što mi treba. Muž mi provajdira. Hej, u redu je, ne mogu da se žalim. Kao i uvijek, tipično ženski. Ne smiješ da se žališ da ti je ikad teško. Sve moraš da budeš divna. Ćao, mnogo poslova kući. Jedva izdržavam. A zašto samo ne kažeš, muž mi je stavio narugicu? Ok, stavit ćemo da imamo previše posla, da je haos. Mama u pomoć. Mama kaže, da, takav je svakidašnji život. Brini o sebi. I dalje imaš djecu koju treba da rodiš. Kako si tamo, jesi li se navikla? Ok, ja sam se izgleda tek doselila kod ovog lika. Treba da mu rodimo djecu i da mu čistimo kuću. Imamo narugicu. Top! Divan život. Mislim da mi se ne sviđa ovdje. Ok, rećemo mami da nam se ne sviđa. Ma naviknut ćeš se. Nemoj da kukaš. Mama kaže nemoj da kukaš. Čitav svijet je protiv mene. Ok, neću ti smetati. Čujemo se sutra. Ćao. Ok, to je to. Treba da ugasimo VPN da nam ne dođe ovaj muž. Vidi, imamo i shopping. Market imamo. Naravno da mogu da kupim spužvice i stvari za čišćenje i pranje veša. A gdje je neka šminka, neka odjeća, nešto za igrice. Ovo je pakao. Oh my god, ok, idem da radim sljedeći zadatak, idem. Ok, ovdje piše da treba da operemo podove, idemo to da radimo. Ovdje sam, ali gdje mi je ono za čišćenje podova? Vjerojatno uvijek samo, vidi ovo knjiga, moderni zakon. Žena sa puškom. Evo ga, ovdje možemo da čistimo pod sa ovim, to. Jupi, čistimo ove tragove što je ostavio mužić. Jej, gle, dobijam sreću kad čistim. Da, sigurno. Čistimo i ovu prljavštinu. Okej, i ovdje ima stopalo. Vidi, ja kad god hodam, ostavljam tragove. Oh no, man. Okej, očisti svuda, ne smije nigdje da ostane trag. Evo ga, i ovdje ima neko stopalce. To je to, ili ima u WC-u? Vidi, ima. Ljudi, imamo mnogo posla. Ja mislim da ja ne smijem stati da radim. Koliko je sati? 1. Već 1. Pa doće mi muž. Ok, čistimo i ovo. Nadam se da su moje noge čiste. Jel ne ostavljam tragove? Ne, dobro je. Ima nešto u kuhinji. Sve je čisto. I ovdje u dnevnoj ćemo da očistimo. Ok, ljudi, ne čuje se veš mašine. Idemo odmah da stavim sljedeću jer treba da operijem mnogo veša i mnogo da ispeglam. Idem samo gore. Ok, ovdje ću ovako da bacim to da me sačeka. I gdje je veš? Ok, sad mogu da pokupim veš. Čarapa. Vjerovatno možemo ovdje. Gdje mi je ono za peglanje? Aha, ovdje. Aha, mogu ovako da redam. I mogu sada ovako ovo da peglam, jel da? Uzmemo to i uzmemo rernu. Kako se ovo zove? Napišite mi u komentaru. Ne mogu da se sjetim. Ok, sad peglam. Vid kao treba mišem ovo ovako da ne izgori. Jupi! Odlazi. Ok, samo ću ispeglat sve. Jesu ovo gaće? Jupi. Evo ga. I...
Ok, samo da ispeglamo ovo. I to. Ovdje vidimo jesmo ispeglali dovoljno. Treba još 3 da operemo i još 3 da ispeglamo. Ok, idem da ubacim onda sljedeći veš, to je ovo. 1, 2, 3. Taman! Taman imamo dovoljno! To je to. Zatvorim i ovo upalim. I počelo je da radi. Aha, i sad treba da čistimo opet sve. Sad je već... Šta je bilo? Ali tek je 2, pa nije još došao muž. Jel ja haluciniram? Ja mislim da imam traume neke u glavi i onda mi se to učinilo. On nije tu, jel da? On nije tu. Valjda neće iskočiti od negdje ljuti muž. Čisti pod, čisti pod. Okej. Sve u redu. Čisti je podić, mužić. Ovo nisam očekivala. Naravno, zašto bi ovo očekivala? Ono, imam na nogicu. Ok, cool. Ovdje je čist pod. Ima i ovdje par koraka. 1, 2. I ovdje ima mnogo pljavštine. Ajde, očisti šta je uradio ovaj lik. Prebit ću ga ovom metlom. Šalim se. Neću. Završila sam dosta zadataka, vidi, ostalo mi je samo da perem suđe i da peglam odjeću. Je li to već mašina gotova? Ne čuje se više, znači gotova je mašina. Tu ćemo tu. Vidi, pa gotova je. Više kapsula X. Ajde, je gotovo. Opet sam pogriješila sobu. Ok, gotovo. Idemo sada da, znači, uzmemo ovo i pegla i kako volim ovaj zvuk. Jupi. Još ti. Ajde. Evo ga, odlazi i ovo. A daj opet ovaj znak! Cringe igrica! Eto ga. Ovo ćemo da napustimo. I sad sam završila sve i sam treba da perem suđe. I 4 sata je, a moje raspoloženje je užas. Znači moram se ići istuširati. Ok, prvo se idemo istuširati zato što moje raspoloženje, znači loše, bit ćemo neraspoložene za svog mužića, to ne može tako. Moramo biti jako raspoložene. Ajmo, tuširaj se. Moraš biti divna. Ok, sreća, dobili smo sreću. Samo 60! Šta da radim? Mogu se 2 put okupat. Mogu još jednom. Ok, dobili smo još sreće. Već je 6! Ok, idemo prat suđe. Raspoloženje može da čekam. Ti si žena, trpi. Trpi, ćuti. Uzmemo prvo suđe. Pokupi sve to. Šta je ovaj papir ovdje? Treba da se zabrinim. Aha, on je dobio neku... On treba da plati $6.900 da bi otputovao na poslovni put u rodni kraj od ove žene. What? Ne razumijem. Leko je jasno. Ljudi, idemo prati suđe, doće muž. Ajde. Ovo je težak fizički rad. Koliko suđa trebamo oprati? Ljudi, doće. Već jednom galamio. A što ako je on tako bogat, plaća $6.900 put u njen grad i to poslovni, kao ono, on ne plaća iz svog džepa? Zašto on onda ne kupi mašinu za suđe? I zašto ne skine na nogicu i ne plati sebi psihijatra i tako? Ok, mislim da sam završila sve poslove, please. Koliko je sati? Molim, trebam još 3 tanjira da operem. A sada je 7! Još 3 tanjira, evo ih. To. Brzo, bojim se doće. Uzmaj, peri, brzo, brže. Zašto igra tako smotana? Još jedan tanjir mi treba, joj ako mi dođe, a trebam jedan tanjir. Ljudi, lajkujte video, please, spasite me od budale. Ja sam dobra ženica i opraću se suđe, dođe mužić, da ne bude nesrećan. Ok, završila sam sve, jel da? 7:20, zadaci, svi gotovi. Lajkujte video, uspjela sam. Idem se istuširati još jednom, jel da? Što ovdje piše? Kartica, dobila sam 500 para. Što nisam dobila neko raspoloženje? Vidi. Ok, da pročitam ovo. Za moju dragu ženicu, ostavio sam ti malo para za dan. Pa on ima kućnu pomoćnicu sa nanogicom. Ljudi, šta možemo kupiti sad od ovih $500? Vjerovatno one stvari za čišćenje. Samo ovo ja. Jao, kroksice. To mi ne da gledam ovo. What? Samo mi skrene pogled, ljudi. Ovo je možda druga žena. Ok.
Okej, idem se istuširati dok nije došao ovaj. Gle, 7:30 je, treba mi malo raspoloženja. Moramo biti čista za njega. Dan gotov! Zašla sam? Evo ga. Ide! Zdravo, Čiko. Ću ga lavit? Nije se. Michael, još jedan divan dan na poslu. Kako je tvoj dan, moja divna ženo? Daš mi kakav mi je dan? Aj, a stavio si mi na nogicu. Divan dan, spremao sam se za tvoj dolazak. Vidi ovo, kad kliknem na njega, pobjegne pogledom. Kao zatrese kameru, jadna. Mužu, pazi kako budeš spavao večeras. Okej, reću da je bio dobar dan, da sam se spremala za njegov dolazak. Sad kad dođu ljudi da provjeri tvoje mentalno stanje. Čak da pitam ChatGPT što ovo znači. Kaže, u suštini treba da dokažemo da smo psihički u redu da bi platili kredit za kuću. Haha, to je šala, jel da? Nina pita kako si ti? Michael kaže, pa dobro, vidit ćemo, zato što kako oni kažu, ne osuđuje ženu po njenom osmijehu. Dobila sam čak poene. Muževo raspoloženje 62. Vidi, raste mu raspoloženje po mojim poslovima. To je poenta svega. Čak dobit će 90 raspoloženje. Što nije 100? Michael kaže, super radiš, čak i bolje nego što sam mislio. Mogu da kažem hvala, trudim se ili to je bilo lako. Ajde rećemo, mama, to je bilo lako, ma za tebe sve. Nastavi tako, srećni smo u našem braku. Jel ovo dan 2 ide? Izgleda je ovo dan 2. Opet sviće. Dan 2. Okej, 9 ujutru, dan 2. Imamo $500 trenutno. Jel ostavio još parica? Dobila sam još 500. Ljudi, ja mislim da ja mogu nekako da pobjegnem odavde. Samo treba da gledam onaj računar gore. Okej, opet imamo isto neke zadatke. Joj, vidi, sad imam još više zadataka. Treba da peremo suđe i sve. Okej, znam. Sad ću samo da radim što više da sve to završim. I vjerovatno ću u nekom momentu moći da pobjegnem odavde, jel da? Pa ne mogu mogu prstom. Mogu prstom da perem, ali treba mi moja četkica. Okej, čujemo se kad ja operem ovo suđe. Oh my god, koliko suđa, pa koliko jede ovaj lik. Kakva bi ovo sličica? Opet ne smije da gleda u ovo, zašto? Znači, priča ove igre je da ova ženska nije mentalno zdrava. Pitam se zašto. Ima savršen život. Sarkazam. I ovo je posljednji tanjir od svih tanjira ikada. Da li će ovo biti dan kad mi bježimo? Možda na onom računaru nađemo policiju ili nešto. Okej, moje raspoloženje i zadatak je gotov. Zašto ne mogu samo pozvat? Vidi, ja kliknem ovdje, ono, bježi kamera. Ženo, pozovi! Sef, kutije, ništa ne smijem da pogledam. Vidi, ovo sam opet bježi pogledom, samo skriva pogled. Ovo sam ja, kad sam bila mentalno zdrava, vjerovatno. Čekaj, je li ovo onda moja kuća, što se dešava? Idemo da kupimo veš. Smrdljivi veš. Cuko sa spageticom. Ovo je jež zapravo. Imamo i ovu. To, i vidi, više nemamo deterđenta, moram da kupim. Pokrenemo to i ljudi, idemo u shopping. Ovdje imamo radnu sobu. Tu. I idemo ovdje na računar. Treba da kupim. Vidi, sad opet ne mogu da uđem dok ne uključim VPN. Znači, treba mi ove kapsule, jel? Univerzalni. 5 komada ili ovih ima. Ok, neće obaviti odjeću. Top, kupujemo ovo, ove su kvalitetnije. Dolaze u 11:22. Šta će mi ovo? Tepih! Oh no, mogu da kupim ovo za brisanje patika i onda neću morat čistiti podove. Onda ću potrošiti svu svoju ušteđevinu koju sam dobila od muža. Mogu da kupim bolju spužvicu, brže ću prat suđe. Ili ovo za bolje čišćenje, ali nema još para. Ajde, uzet ćemo ovo, trebalo bi da imam dovoljno. Ok, i ovo će mi doći u 11:21. A šta je mama rekla? Kako je bilo juče? Rećemo je da sam malo zeznula. Nema veze, to su sitnice. Noge me bole, mora da dolazi loše vrijeme. Da, to kaže mama. Mama, bole te noge već 10 godina, treba da odeš doktoru. Da li je ovo najstvarnija ikad ljudi na Balkanu? Kao boli ih nešto 10 godina i ne odu doktoru. Reći joj kao, treba ti kućna pomoćnica. Da vidimo šta će reći ova mama. Šta ti misliš da ja sama ne mogu da izdržim svoju kuću?
Nemoj da pričaš gluposti, Nina. Kako je Mike, jel sve okej? A on je najbolji. U redu je. Pixti, što znači Pixti? Sad će mama naljutit. Zašto pričaš tako o njemu? Našao si sebi princa! No! Svi misle da je princ. Drži se njega, imaš sreće. Svetka pored, živi sa pijanim likom. Oh my god, okej, znate šta to znači. Reću i da. I smajlić, sarkastični. Da vidim šta mogu ovdje da uzmem. Okej, prljav veš. Onda nastavim da radim. Inače, vidimo imali ovdje. Okej, čarapa. I ovo. I ovo. Okej, imamo tu još veša, samo ću ovdje da ostavim. I možda da čistimo pod. Ovdje imamo prljavštinu. Okej, korak. I sad u ovoj sobi od našeg muža. Oh no. Okej, ovdje je sve čisto. Koliko ja imam para? Imam samo $200 koje trošim na deterđent. Umjesto da platim specijalce da me izvuku. Ovo ćemo tu spustiti. A ovdje imamo gotov veš. Treba da se ispila. Pogrešna soba. To, evo. Uzmeš čarapu, uzmeš peglu i... Ej, što bježiš pogledom? What? I ove balončiće. Ovo samo bježi pogledom. Ej! Wow! I ovako. Evo ga. I ova je gotova čarapica. Ja ću da izludim od ovog dosadnog posla. Ali trebamo da vidimo šta će se desiti. Da li ću uspjeti pobjeći nekako? Da li ću imati dobro mentalno zdravlje? Da mogu platiti kredit? Trebalo bi da su mi stigli neki paketi već. Idemo vidjeti da li su došli. Za pranje veša. Tu. Aha, ovdje treba da mi stignu paketi koje sam naručila. Pišti, čim se odmaknem. Dobro, imamo i ovdje. Aha, evo ga. I spužvica, jupi! Zatvorimo to. Divno, imam sad spužvicu. I samo jedno ovo. Samo jedno? Kako oni misle da... Kako misle da operem... Evo ga, upgrade. Imamo bolju... Vidim, mogu da perem okolo sve kada očistim. Perem random stvar. Šta radi rukom? Okej, sad sam zamijenila. Okej. I sad treba da odnesemo ovo za pranje veša. Evo ga. Aha, okej. Možda ostatke mogu da stavim tu. Okej, imam dovoljno zapravo. Bacimo sve. Zatvorimo i pokrenemo. Piše kapsula, pa unutra je. Okej, sad radi. Zašto baguje? Troši mi vrijeme. Ej, pere se još. Idemo još da čistimo. Čisti sve. Evo to tu. I sad treba, jel, da perem. Ovdje ću da peglam, da izludim skroz. Vidite koliko treba? 57 tragova da očistim. A šta ako uzmem ovo? Da s ovim bolje? Ova je manja. Bolja mi je ona druga. Idi tamo. Što je sve sivo? Raspoloženje mi je loše. Tako skroz padne. Ovoga, što je sve sivo? Ljudi, idem da se istuširam, da ne napravimo problem. Najraspoloženje jedini način je tuširanje. Okej, dobila sam neki paket. What? Nisam ništa naručila. Ovdje? Vidi papir. Neki dokumenti. Vjerovatno za mog muža. Daj da vidim. Treba da ostavimo to. Vjerovatno ovdje. Read. Vidim, mogu da pročitam. Ovo je vjerovatno nešto vezano za kredit i kuću. Nemam pojma. Ti svoje ovo što razumiješ. Ovo je prekomplikovano za ženski mozak. Ups. Taman je ovo oprano. Moramo ovdje da spustim sve. To idemo da peglamo, jel da? Nadam se da ne moram više peglat. Moram. I to mnogo. Na koji ja način mogu još sebi raspoloženje da podignem? Nije fair. Možda mogu da gledam ove mace i da dobijem raspoloženje. Mogu da upalim TV i da malo gledam. Vidi, ne želi! Zašto ne želi? Već je 4:30, ja nisam ništa uradila. Što mislite kako će reagovat kad dođe? Namjerno neću ništa uraditi. Da vidim kako će reagovat. A ja idem da se kupam, da uzmem više raspoloženja. Da vidim šta ima ovdje. Zašto je prazno? Pa daj mi da grickam nešto.
Ili ovdje da trčimo. Vidi, imamo loptu, možda možemo da igramo nešto. Za raspoloženje. Ne može. Da odem kod komšije da tražim pomoć. Ovo je garaža. Jok, ovdje ništa ne može. Istuširala sam se i sada imam malo više raspoloženja. Vidi ovdje, mogu da se pogledam u ogledalo. Ovo sam ja. Provjeri zdravlje. Aj, ne ljuti se. Ajde da provjerimo zdravlje. Aha, radila je zube. To je sve zdravlje koje je nama važno. Ok, mrak je, gledaj. Što ako sad odlučim pobjeći? Će me samo vratiti nazad. Opet će me vratiti nazad. Još pola sata. Aj, tu je muž. Idem se istuširat. Zašto mi je to jedini način da dobijem raspoloženje? Dan gotov. Dolazi. Ljudi, nisam završila sve poslove. Evo ga. Opet si isto obuko. Ona toliko čisti pere, pegla. On isto odjeću. To je to. Još jedan dan preživljen. Mir je luksuz. On meni kaže da je meni mir luksuz. Ne da mi da odem iz kuće. Kako si ti? Pita Michael. Sad ćemo mu reći iskreno malo umorna. Bilo je previše posla. Vidimo šta će reći Michael. Naviknut ćeš se na ti. Jel misliš da je meni lako na poslu? Došao je paket danas na tvoje ime. Da, to je za posao. Pogriješili su i poslali su moju kućnu adresu. Nismo trebali da vidimo taj papir, ljudi. Nadam se da nisi pogledala ništa. Da ću reći, tamo je bila kuća. Još jedna. Ajde da ga naljutimo maksimalno. On izgleda hoće da uzme kuću od nas. Pripadala ti je ta kuća ili ja ništa ne razumijem? Realno, ništa ne razumijem. Sad ću reći, pa nema vezi. Sljedeći put stavi na sto. No, trebala sam reći ono drugo. I dobijemo njegovo raspoloženje. Vidi, poraslo mu je raspoloženje na 96. 102. Wow, mi dobijamo muževo raspoloženje na 130. A moje je fazon 10. Rećemo da sam se baš umorila. Ok, on je umoran i on ode da spava. Demo je gotovo. Hvala što ste igrali Ženov simulator demo. Ok, ljudi, ako želite da odigram čitavu ovu igru kad izađe, morate lajkovat video. Sam bila dobra žena. Ovako ne treba. Ovo ne znači biti žena. Ali dobro, bila je smiješna igra.